911, what is the location of your emergency? 4748 France Court, apartment. Is this a police or medical? My boyfriend is dead. Okay, send a line for the fire department. Do not hang up. Fire risk. That's the location, Mercy. Desk 32. No, please don't leave. 4748 France Lane, apartment. Okay, is this near Mackenzie Drive? I don't know where that is. All right, great. Now tell me exactly what happened there. My boyfriend and I were playing last night, and I feel like kind of hide and seek kind of thing, so... Kar bizarno, ne? Čas je za No True Crime, welcome na Alien kanal, jaz sem Alien mama, vi ste Alien otroci. Ta No True Crime je šel v bistvu viralno predvsem na TikToku in kar naenkrat je majčkeno izbruhnil v medije, ker se je tudi zgodil vse skupaj dobesedno čez noč. Gre za en izmed teh klasičnih primerov slab odnos, toksičen odnos fant in punca, v tem primeru punca ubije fanta in bil zaprt v kovčku, medtem ko klical njeno ime in jo probal, da pove, da ne more dihati, ona pa se je v bistvu vmes smejala. In v tem videu bo tudi en ekspliciten video posnetek, ko je on dejansko v tej svoji stiski, ko je klical njeno ime, ko je dejansko zaprt v kovčku, ko se ona dejansko smeji, ta posnetek bom dala vmes. Ne vem, če zaradi tega potem ta video preživel, je ful boleč in kdor pač ni za take stvari ne pazi takrat, bom povedala, kdaj bo. Dogodek se je razpletel v Orange County v Floridi, kjer je 42-letna ženska iz Orlanda obtožena, da je med igro skrivalnic po pomoti ubila svojega fanta, Georgia Torresa mlajšega. In zdaj je ona tudi aretirana in bo zaprta zaradi obtožbe umora druge stopnje. V bistvu je Sarah Boone sama od sebe poklicala policijo in sporočila, da je njen fant mrtev. In policija je hitro prišla na blok 4700 France Lane v Winter Parku okoli 13. ure v ponedeljek. Ona dejansko rekla, da sta se igrala igro skrivalnic. Jaz ne vem, kakšna je igra skrivalnic, ker ti nekoga zapreš v kovček in potem kdo bo koga iskal, ne vem. Ampak ja, predvsem se ponavlja ta zgodba, da sta bila pijana. Njena zgodba se nadaljuje tako, da naj bi ona se vnesvesla na eni točki v posli, zaspala, zakumirala, kakorkoli želite in pač do jutra naj bi tako bilo. Tudi ko naj bi se zbudila, ona ni najprej pomislila, o moj bog, moj fant je zaprt v kovčku, ampak je bila prepričana, da je on dol na laptopu, da naj bi iskal šiht oziroma zaposlitev. Zelo take nenavadne detajle priča tekom njega zaslišanja in tudi cel video bo dol linkan, če ne bom pozabila in ne mislim, da 2 ure dolg, tako da si lahko vse sami pogledate. Potem naj bi on še nekaj časa lepo ostala v posli, dokler se ne bi odločila iti dol, šele potem je najdla njega v kovčku neodzivnega in prejem bi zapaničarila in poklicala policijo, v bistvu poklicala najprej svojega bivšega moža in njen bivši mož je prišel in on je tisto, je rekel, kriza, poklič policijo in potem je poklicala šele policijo. Potem po poročilu in ob obdukciji je imel Torres majhno raztrganino na ustnic in pa modrico okoli očesa. To so take stvari, za katere Sarah Boone še vedno trdi, da ni imela popolnoma nič zraven, ker je zelo težko verjeti glede na njuno situacijo. In med drugim je imel tudi praske na hrbtu. Je bila pa Sarah na nek nenavaden način tako zelo pripravljena sodelovati. Če mene vprašaš glede na celotno zaslišanje, mi deluje, da je v šoku. In our closet, buried all the way to the back. I know the CSI people saw our closet needs to be cleaned out really bad. My son's clothes need to be... No, I'm just asking, in the past, like, have you ever zipped him up in anything, jokingly or not, but obviously no. I understand, you know, you're claiming that Sunday it was a joking matter. In je tudi večkrat dala pač dovolilnico policiji, da so pregledali cel njen telefon in posledično zaradi tega so tudi najdel posnetek, na katerem se dejansko ona fantu smeje in najbolj, se ga smeje in je istočasno zaprt v kovčku, tako da tole bo zdaj in kdor je občutljiv na take stvari, ker je nekdo dobesedno blizu smrti, preskočite, to bo zdaj ta posnetek. That's my name, don't wear it up. I can't fucking breathe, babe. Seriously. Yeah, that's when you do when you choke me. Sarah. 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 Sarah, I can't breathe, babe. That's on you. Sarah, I can't breathe.
It's on you. Sarah. Real or ransom? Might want to get video for it extra. Cause I got this. Sarah. Real or ransom? Sarah. Sarah, I can't breathe, babe. Oh. That's what I feel like when you ching on me. Sarah. I Fuck can't you. fucking breathe, Sarah. Če sključi njeno ime Sarah, Sarah, baby, I can breathe, pač znova in znova in znova, da on dejansko ne more dihati, ona se pa smeje in ves čas govori, da je to zakazen, da je to za vse slabo, kar je on jej naredil, da je to, da se ona tako počuti, ko on jo duši, ko jo vara in tako naprej. No je pa dejansko možno na koncu posnetka tudi slišati, ko se smeje in potem na eni točki se ta posnetek ustal. V zaslišanju vidimo tudi moment, ko policija njej kaže te posnetke, da je ona to posnela in kaj se je zgodilo in najprej ona reče, kad tega ne želim gledati in tudi prekinejo in potem kasneje tudi prizna, da zgleda slabo. No shit, ona se ves čas zagovarja na to, da je bila neprištevna, da se dobesedno ne spomne, ker naj bi bila toliko pijana, čeprav na začetku videa oziroma zaslišanja trdi, da ona sploh ne mara piti, da je vedno jezna, ko on pije, bla bla bla, v glavnem res zgodbo ves čas spreminja, napleta, razpleta, meni se zdi res itak ves čas v šoku, pa ves čas govori o njemu, da je še vedno živ, ali pa koga ima rada, ali pa koliko je idiot. Around the house that I had to take care of. So that's usually what will happen. Or I'm folding laundry and he'll go run out and do whatever. Okay. So, where were you He's guys not at Hmm. on drunkenness, not drunkenness on Sunday? I You think- told us you weren't drunk. No, I was not drunk. Right. I was not drunk. So with him, I don't know. I know when it's like, oh, okay, man, where I have told him, slow down. It's starting to catch up with you. Slow down. Vse govori v sedanjiku, da se res ne zaveda, da ga je ubila. Zapisi pa tudi kažejo na njun že prejšnjo zgodovino nasilja v odnosu in sicer. Junija 2018 je bila Boone aretirana zaradi obtožbe, da naj bi dušila svojega fanta. George je bil obtožen, da je bil zaradi prepira pod vplivom alkohola v njunem domu. Leto pozneje je bil Torres v 2 mesecih 2-krat aretiran zaradi obtožb nasilja na zmenkih. Mogoče je to ta stvar, zaradi katere je ona njemu toliko zamerila. Pa tudi, če on njej ne bi nič naredil, se mi zdi, da ta ženska je bila marsičesa sposobna. Intentional, and I killed George. Okay. That's not the situation, but it's trying to be pinned on me. Okay. That was not my intent. But it's trying to be pinned on me. So however, or whatever it is I need to do in order for that to be proven, then I need to do so, which is why I'm trying to get my ducks in a row. Okay. So that's why I'm asking what the next step is, other than me getting my nails swabbed. I mean, you want me to tell you how to not be accused of a crime? Is that what you're asking? Like, I don't know what you I'm want. trying to prepare myself for whatever may need to be done, so I can, I I guess, wouldn't- stick up for myself. Njegova smrtica pa tudi razkriva, da je bil on v bistvu oče 3 otrok, tako da verjamem, da neko varjanje z njegove strani skoraj zihar bilo, no. Ampak zakaj hudiče ljudje ostanejo skupaj, dokler se ne zaprejo v kufre pa se dušijo? What? So pa na podlagi ugotovitev od zdravnikov ugotovili, da on naj bi bil v kovčku 11 ur ali pa več. Tiste poškodbe, ki sem jih prej omenjala pri njemu, načeloma pomenijo tope udarce po telesu, ker očitno sta imela tudi neke fizične. In kot sem rekla, Boone je bila na koncu obtožena 2. stopnje umora. Da še enkrat povem, 1. stopnja pomeni dejansko naklepni umor, načrtovani umor, 2. stopnja je neka olajševalna okoliščina v smislu, da nisi naklepal, da se je pač zgodilo, tralala. Če mene vprašate, so njej mečkam čez prste pogledali, ne zaradi tega, ker se mogoče ni spomnila, ker meni res ne zveni toliko neskončno pijana, da pusti človeka umret. Po mojem je bilo tle res ogromno sovraštva in zamer zraven in pač preproste toksičnosti. Po mojem se bolj čez prste pogledali zaradi tega, ker dejansko je tudi on jo slabo ravnal z njo, jo po vsej verjetnosti te podušil in vse to, kar govoril na zaslišanju, vsaj do neke mere. In ja, ta primer je tak žalosten, ker je nedaven, pa zaradi tega, ker so res eksplicitni posnetki, ker vidiš, koliko se človeku dejansko skisa v glavi. Pa to za danes, Ellen mama se poslavljam, pišite nove ideje za nove videe. Se gledamo, aj čau! Bye, Leonard!